Fatalo fatu le nei foi so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. Wa amata ona fa safua va ngol miliona lona tolu ai tu malo upolu masavai ma fa afta yail pule ngol miliona ile nei foi vai taimi pe tai. E manatu lava fai pule o isi tu malo e taun au mai atol miliona lon tolu. Ai wafa amamulu mai le fitu se la wafe ma of silingi ai le taimi e fa amatu ane ai le tolu se la wafe muli o le miliona lon tolu lea. E uina fola ia o atu le stolu sulu yuni o fai ia se fa tatau. Sauno le sunga muli pola analosa. E iai mafu angana tau fiaine I fa o ngā. E fai pule, e fai iai kempeni e pe o nā ngiane mai ali putia. Pe tai o mai tawina foi. Ua whaatolu ai lea o na whaifesuia inga. Ai o le sili, o na tawa ua whaamatu o le tolu miliona ai iai isi tu malo, ele o mawhai o na whaamatu umane a lato tai tolu miliona. Ia wale a lava ua mautinua ia, e iai le kaimi e whama ai fo le lato tūla i mai o le malo taus, pe au fo le taimi e whai e palot, ia pe o le e mai tau atu, ia e whai mai e wha au au pe le special purpose accounts lea, pe ato e fo I atu. Ia pe o le tu fesili e foi lo ma ho fa po le ale tu langa o le e ta oto le e fina ngalo le ale a fionga le minister tu pe awa na poloka mo poloka fa lua o lo te muri o vai tu sa no mai le minister tu pe o ta tala le sui parmia le sa no mai o ta tala le fa ngai ngoi no miliona muri ai sa ma le so fa ta pula yo o atu le so todos o uma na fa sa fu o ma to la le ele iai ma se miliona lona toru na mai. O le mātou manatu. A whaila le so toru skulu yuli. O no winga, e tauna ele I o le toru skulu yuli. Ua mai a tolu mātou miliona. Al mele wa tupu. O ai la le pule le tupu mai ele vai ngol tupe wala. Ina na wha mamuru na le fitu se lau. A ele mai umala le tupe. Wala le mātou mela mawhai. Le wa mai ni na le fitu se lau. O la le stemi la mātou tue whaatali ai. I le si toru se lau. A le wa umala le so whai kapene. Tal whai unga. Ia o atu le so tolu se fu o yuni wa umale uman fa sa fu ya le fo sa no ia multipola I tu la no special account ya o taimina o fa solo fa nga malo le paketi taimina nei am tau no wal malo fo le ai umanisi vai ngo tu pele fa pe ave le special account le aisa ele no point tu mai ele no point fa pule to yo mai ele lo foi po ai fo no fa vai to fisu ya ima to fai it's a new overall system de la to fai ya ai o le ufa dia tu mana ngona ono tu langa afa pela le sa no le aver sui palmia tawati e release umala tu pe ai o la sto sulo yumi to release mo tu ai fa nga fa vai fai fo ya wala fai ai pe al matova ya o mele wo matana si le pula le tanga ya o tu pe umai o tupe ua uma ona pasia. So they're appropriated. Ita tono le tausanga whata tupe le ua maia. O le mela le sauno I le minister ai ni tupe le whaongai na pe o le tau se lau pea. Le la ua tu ita tono special accounts. O le mea moni aia o tupe ana whaanganga mo le talo tupe. Mai le tūlanga whatu la fono. E te taua a uma le palota. Po ai to pale mai e te tawa ona to fa ngai oi mai ma fa mali e ina le tula fono na pasia ia tu pe e to fa matu wat ile fa waula po le fa wawina ole polo ketile fu po ai tu lai mai ai o te manatu fa tula fono ai ole ile ai te tau ai tu malona e to mawatu tupe ia te toe e wha mai ai ngā luenga o le tala o le tupe o le lua whaelo li. Le whamaninonga o tupe tai miliona, lea o lo tati ai nei e pei o na sauno o le palimia tausi le fionga fia mena o mimata afa. O le malanga le waala upasese I le tau le lua I le au le sfroile taluai, anga I sava I le na moli mawina I le ola pea o le afi o le taavale sa I le pito I luma. O le waa I le taimi atua silia I le itula o malanga le waa mo savai.
Mole mawina ai le aafia o pasese isi taavale na ituane o le van sa ola pea lo nafi o le latou taavale le manongi o le kasa o ona mai le afi o le taavale le na ola. O le whaingatā o le tūlanga le Moses Sosoani, ona sa le mawhai ona toe maua se sota inga o taavale i tonu o le ana, ma se tangata o le auwaa e tau i aile whaale tonu o lo tupu. O le isi taavale na ituane o le van sa ola le afi, sa iai le pepe, sa tangi lava. O le isi taavale sa iai le tina matua walu sifulu tausanga tua tonu lava o le van. O le isi taavale o le tamā matua fo isa ile itua vale o le taavale na itua o le van. Ai whapena fo i mawhanau i isi taavale, peitai. E o lava isa vai i le waa, e le ai asef sosoani na mawane mai seila o le au waa talu, e le ai mastasi na whealua ifo, i lea taimi atoa e longo i aile whaale tonu sa tupu. Mo o i lava le malanga i salafai, o manawa e pase se i tuane o le van, le kasa o ona i le itula atoa. Peitai in tato val au mafsilingi el pulengo le ofisa va aia pia i lea tulanga, o le ola o afio taavale i lunga o le waa, i tonu o le ana, i le taimi o le malanga. Peitai ina sao noa le li ofisa pule langolango le sunga tu le epa poe Nansen. Na o le pau se taavale ola le afi, o se taavale le fole mai. Vanga na ai ua talo sanga il kapiteni se isi taavale, pe a fai o iai se ngase, peitai, e te tau lama ona paka i le pito i tu o le waa. Ai o le atanga i ai, i le alipoti na tu ina mai savai i le fai unga o le vai aso. Tala tamai tu aturi loa o le whala poptonga le whali ule la leo lo tau la mua le Asa Foundation. O le tasile o lu i momo tua po tua a matua mai Samoa. O le fiu lea i le nofo to atasi i New Zealand. E nisi o ainga o le lea i leo seise tala noa iai pe au o ina o le whanau i whai ngā ruenga maa onga. O le autua le porkalame o le whali ule la. Mō tangata mātu tua lo o la papa au i manu rewa. Ai mai se ai o tātou mātua Samoa. O le asonga fua mua le masina taitasi e whai ai lea whaatasinga i Manurewa Sports Centre Mount Ford. Tasi walu o Weymouth Road i Manurewa. I le se fulu le taia le tasi lewa uli. Ma talai le avanoa mo so stangata matua e fia awa i le whaatasinga. Ai o ainga e yaitua a i afsotai le Asa Foundation i le emaili edwin@puni.co.New Zealand. O le whaatasinga o le masina le nei o le aso fito iulai o lo wala au liai tu a Samoa fa manu nei sit seni New Zealand ma wala la nei au kilani lo wala au lia lo iai foi ma le faipule ia MPT now tu yo no e awai o ia le sa toe langa ina le toe fa foi ina mai o le sit seni New Zealand tanga Samoa le sa pule se ai New Zealand i le tasiva valua o le vai so mo le nei le senga fa au ufo o le to iva sulima. O le spray le taluai lea na wha apitoai leo e ono sulfitu, mo le office o leo, ma le to lua sifulu walu leo e ngā lulu e le whalpuipui. Il whamtalang whala wa i tela le tu lau mta ngā luenga, o le wha unga, o le taunu unga o tole ninga ma o onga ai o ngā luenga whaatino, mo le puipui o Samoa. Sauno ai le minista o leo le malo tausi le fionga whaualo Harry Schuster, ne ia whamanatu le tā ua o la tō ngā luenga, mo le saonga le mua le tunu. O tiu te whaatino, o le mtawhaioi a leo mō tangata o lo o au na iai. Inisi o tala e tu sole whasa furu le o malanga mai New Zealand whanau tala vau. Leo lo a onga le kolisi o malisi mai sia onga o lo o la tau whapaanga i New Zealand. I le whaatau nuua i leo ngā ruenga fsosoani mai i Samoa. O le o malanga le kolisi o malisi le to o tele i tamai tae o Silia. I le vai aso talu ona i nei. Na malanga whaapitoa mai la walu lato ngā ruenga whaalatau sanga. Teita i ele fionga Margarita au mai tau mawhai whaalava. Na malanga whaapitoa mai la walu lato ngā ruenga whaalatau sanga. Mapena teita i ele fionga Margarita au mai tau mawha o whaalava. O Seleni, malea nganga o le fia mafuta. Ma watu whaamonianga i whanau a Samoa u whaasawina mai sawanga a o lato lava au ainga. E sili el fitu sifulu whanau talavou o ile lo Child Campus of Hope tona i mato. Ua manui ai i le malanga mai le kolisia mali silnei tau sanga. E au mai mea alofa SS e au fua i tupe. E au fia i le 5 afe tā la New Zealand. Ma whaaftai ai fo i le pulenga ai o le fionga le Pristene o le SVSG sili niuli na jang le au malanga le sotanga whapeona wha au pea. O le lona se fulu e neo tau sanga o alo lofa mai lava. Mo le tau singa wha au whanau no no fo i le Campus of Hope i tuana i mato.
Ua toi whaalau loa mai neem tanga luenga o leo leong whalpui pui leo la toi fua ta ina. I le toi mawai, i le aso sā lo na ono yu lailu tu mai ta isni lo ya Merry Christmas ami tua nai o le fionga sā te puala. Lea ua toi whaata si ai nei malo na ainga. Whaaftai ai, elem tā ngā luenga le tunu ui lau taulangalanga sua. Ua mwhai ai on toi whaafo isi atu Merry Christmas i lo na ainga i se awala saunga le mu ma le manuia. Ai whaawau peo na ngā lulue whaatasi, mua se Samoa saunga le mu. Tala mai tālonga la iti palau a le Pasifika. I le au tā aloa Samoa mai 5 wana pine ua maua 2 na maua ele au si ima mafa. Ma mawina ai pine mawa e o se au tā aloa Samoa ele fo i tauvanga. Se 5 pine euro, se 10 siliva ma le tolu apa mea o pine euro na maua ele au si ia teine, se ine stawa se tolu, Emmanuel Palo Tolu Masau e tolu. Uniara Spaye tolu, Malo Emmanuel e tolu, Jack Opelonge lua, Masanele Mao e tasi. Whamawina fo i leisi le koki e Samoa, o le 12 Oceania, ma le 13 Pacific Game Records. Ta ua ele taitai au si, ai o le Preston e fo i le Cessnock i le Samoa Global, tu au Pepe Asiata Jerry Walwak, e wha fo i lava le vi inga, i le atua o Samoa, ai o le whaaftai, i le tapua inga ma sponsors Safso Swani, e whaatau nuul malanga le auta aloi palau, o whaiwai tapua ia, e a e manamanuia e pion sao noal Prestene, i a whaaftai a fo i le National Bank of Samoa le langlangoina, o le au si i mamafa, whaaftai a fo i le auta alo atoa, mo pine e 5 ua maua. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso, whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design, mo so la e pe au o mai Samoa.